Sí, sí, sí. ¿El barba? Sí, el barba. Sale. Guardavo 22 градуса. Eso es favorito. Ну давай я это что, сейчас я тогда бабушке Лине скажу, что переслать. Где мы стоим? На работе, да, на работе просто. Tem mais olho aqui, ó, o Fred ali. Mais ou menos tem mais. No. No era lo típico en plasma, que bueno es. Yo no me lo creo.